माता बिरला परमात्मा मगन के नाम सर्व हम पत्नी का नाम देश रुद्रादि करना राय करना अत्र पवित्र राधना आस्तार्ग पात्रेषु सदाः मज्जकमच्चकरादिनि अव शब्दं कृत्वा शब्देहुनि ओमः शब्देवर एकुंटा गुना दुईटा बाउनमा यता कमा राख्नु अब कुस्का टुक्रा समाउनु आदित्य दिदी हस्तार्ग पात्रम करेन पात्रण पितृ पिता परपिता पिता परपिता माता परमाता पिता परमात्मा मोटम शपथ नित्यानाम वसु रुद्रादिक नारायण माला अपहंत्र श्रावण काम कर्मणि के निमंत्रार्थम हस्तार्ग पात्रे सुधा मधुनाराहणि ओम अवघर शयन माता परमाता पिता परमात्मा मोटम हम शपथ नित्यानाम वसु रुद्रादिक नारायण माला परशुरात्रि के अनुकर्मण के निमंत्रार्थम हस्तार्ग पात्रे सुधा नाराहणि के फूल चंदन असिता अर्घ ज्योति लानी हरि ऐसे रहने जल कुंड है आम एकुंटा पवित्र पनि त्यसो राख्नु ओम महा पवित्र फुल राख्नु दुबो राख्नु चन्दन राख्नु अक्षता पनि राख्नु जौका दाना फुर्र पार्नु ओम महा शिवरात्रेण येवानां सिकेत तत एउटा पवित्र गर्न ओम महा अर्को पनि पवित्र मैले ओम जौका दाना छ राख्नु हरि ओम महा खाली जाउँ छैन त्यहाँ दुनाको छ परेको यस्तो भेट्यो परेको यस्तो भेट्यो हरि ओम महा फुल परे चन्दन परे ल धन्यवाद ईश्वरी यो पवित्र पनि त्यहाँ राख्ने ओम महा माथिल्लो धुलो यसो उठाउनु सञ्चाल्य यसो सञ्चाल्य गर्नु र त्यसमा नमो नारायण नमो नारायण नमो नमः बाउ हातमा लिनु दाहिने हातले राख्नु गायत्री मन्त्रले त्यहाँ यसो बस्नु ब्रह्मधाय आगच्छन्ति तिष्ठन्ति कृपाञ्जलाञ्जलि ददाता आदित्यदिः आदित्यदिः स्वाहा करुणाय पितृपिता परपिता पिता परपिता माता मुखं सर्वं शपथनिकनं भवति हस्तार्घपात्रेषु अर्घे पुनन्तु सदा भङ्गागारि पुरुषाचुराइदिनु ओम महत्तेरी अर्कोलिनु ओम महा फेरि नमो नारायणाय नमो नमः यसो नमो नारायण गराउनु बाहुनमाथि यसो घुमाउनु त्यो बाहुन हातमा लिनु दाहिने हातले यसो ढाक्नु गायत्री मन्त्रले त्यहाँ फुक्नु बस्नु उपरमा भाइ आगच्छन्ति त्यतान्ति कृपाञ्जलञ्जलि ददाता आदित्यदेखि काश्यप कृपान् हस्यदरा चन्द्रनारायण माता परमाता दुर्ग परमात्मा घनश्याम मुकामुक नाम शर्मं शपथ निकनं भूषिरुद्रादिकं माला अपरिपरित्र श्राद्धेन हस्तार्घ पात्रेषु अर्घे पुनन्तु सदा प्रचुराइदिनु के ओम महा यसलाई त्यहाँ राख्नु र अब त्यो जल आँखामा लगाउनु जकसुरदेवहितनं शरदा शतवि तिन पटक है जकसुरदेवहितनं शरदा शतपशुनं शरदा शतजीवेनं शरदा शतसूर्यनं शरदा शता पछाडि ल्याएर उत्तानै लगाइदिनु ओम महा अब सबै आज भने म प्रत्यक्ष रूपमा सुरश्राद्ध कसरी गरिन्छ भने हामी देखाउन गएका छौँ। अन्तिमसम्म बसेर हाम्रो लाइभलाई लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सनु। तिनवटा बुनाएर तिनवटा त्यसरी होइन लाइन त तिनवटा गर्ने सबैमा होइन दुईवटा नि झरी परिरहेको छ। आदित्यदिः प्रपन्नस्य नैरासन्नादायति त्रिपिता परपिता पिता परपिता मछविलाल मंत्रम सर्वं सपत्निकं मालाता मालाया पर पवित्र श्राद्धेन हस्तार्घ पात्रेषु सदा माथि लगाएर टक्कै घन्टा राख्दिनु 1 2 3 फेरि तिनवटा समय आदित्य माता परमाता पिता परमात्मा